wa Jumamothi nacio tariki ari ni 11 mweri wa Kanyua hugo mwaka wa 2023 ngikunyita ugeni na njira ya mwanya makiria guko metha-ini ya Muthingi TV ari mohoro hwaini ngikumenyithia maria makihanikite na magikiyumiria thiini wa itoka cia bururi wa Kenya no mbere daya matemo. Na mamwe wa mohoro hwaini, Baragoi mambo si mzuri. Tangu ile siku mlilete wale askari wa SOG mambo kidogo ilikuwa imetulia. Lakini vile sasa tunaona wakati wao askari waliondolewa Baragoi tunaelekea sasa kurudi mahali ambayo tulikuwa. Wagagu ni utumukite mwena wa Baragoi kurumirira njuragano cia andu moja thini wa kiumia kimwe. Mutumia wa munini wa President Pastor Dorcas gwikinya igongona-ini ria uhiki ria kimunu kia maafitha borithi mwena wa Embakasi. Tungetaka foreigners wasikuja kutuambia, hiyo tuambiwe na Wakenya kwa sababu ndio wenye hapa. Foreigners wakae kwao waongee mambo ya kwao. Munini wa President Rigathi Gachagua gukirira miario ya muteti wa bururi wa Afrika ya Muhuro Julius Malema ya gukomithia thirikari. Solidarity forever. Na marigitari kuheana mukana wa thiko 21 kuiga miro yao thi wona makaya mao maga kuroboyo. Ukinyanira Facebook ni @Muthingi TV, YouTube na Muthingi TV ni ngikwamukira riakwa ni Mwangi wa Murugi na tukianjiria na maria tugikuhariririe ni ati kurumirira ikinya ria thirikari ria uko makianirira mathogora meru kana mathogora marihi meru ma utungata ma thirikari kuri muingi riu atongoria matiganite ni makirutite murugamo wao amwe mageikia ritena kuri muingi ukorwo ugiri na ukiririria kuona ati no maundu marakeberegenywo no na ukirio uguo mubunge wa gicigo kia Rurambi na Bina Bwera na gikitie ritena kuri thirikari gwitigirira ati ni akirorera thina wa Akenya na ihenya gukorwo makiaurwo murigo munene. Ni aibu gani? Nchi gani inaweka ushuru kwa maiti? Atukitaka barrio, atukipata death certificate wameongeza nini? Wala wataki watu wafanye wa process mashamba yao. Kwa ati itakuwa unalipa 1,000 la, I'm very sure hiyo mambo inaangaziwa. Hata mliona jana mambo ikiongelewa. I'm very sure mambo itakuwa vizuri. Sisi tunakuomba kama advisors wameogopa kukuambia, sisi tunakuambia watu hapa chini wanaumia kabisa. Nataka nishukuru mahakama kwa kusimamisha hiyo kodi. We cannot be a country lying to each other that we want to empower youth, we want to empower women, and then we put taxes on death certificate. Nakuomba Mr. President, angalia maslahi ya Wanjiku, angalia maslahi ya Masita, angalia maslahi ya Onyango. Vijana mchukue ID, vijana tunataka wakati IBC inaanza kuandikisha watu as voters, mchukue ID kwa wingi. Tunataka mnyinyi ndio mtapiga kura na mchague ile serikali ambayo tutaweka tena 2027. So tunasi vijana wote msikuwe na tashwishi ati mambo ya ID imeongezwa, hapana.
Igana na icio na ni ati munini wa president Rigathi Gachagua icera-ini riake kaunti-ini ya Kilifi ni akionekete gukirira na njira nene muteti wa kuma bururi wa Afrika ya muhuro Julius Malema ni miario iria aragikoretwo akirekereria egi gukirira kana gukomithia thirikari ya Kenya Kwanza. Gachagua ni akirite Malema gwikorwa githinio ni makwa kuona ati thina uria ukigomerio na bururi uyu wa Afrika ya muhuro ni muingi ukiringithanio na uria ugomeire bururi wa Kenya, ona agikirite na kuria atongoria angi gwikorwo na ageni angi gwikorwo magitia utongoria wa bururi uyu wa Kenya. Nimeona hata mtu mwingine ametoka South Africa, hajui Kenya, ameingia tu asubuhi ameanza kusema mambo ya Kenya. Tungetaka kuambia wageni wakitembea waheshimu viongozi wa ile nchi wametembea. Sisi tumetembea nchi za ng'ambo na tunaenda tunakaa, hatuwezi kumtusi rais wa nchi ya ng'ambo. Hatuwezi ingilia siasa ya huko. Huyu amekuja ni mjuaji, amefika asubuhi. Saa 8 mambo ya Kenya anajua hata kuliko sisi. Si mlimsikia yeye? Na pale kwao ya stima ni 7 hours. Na sisi hatuongei simu hapo. Sasa yeye amefika ni mjuaji. Mambo ya Kenya, rais, sijui nini. Sisi tungetaka kuomba viongozi kutoka nchi jirani. Mkitembea hapa Kenya, mkuje hapa pwani, muingie kwa bahari, mfanye sunbathing, muogelee kama mnataka, mkule samaki. Mkitoka hapa muende Masai Mara, muende muone wanyama, alafu muingie ndege mfanye nini? Mrudi kwenu. Mambo ya hapa mtuachie. Let our leaders be consistent. We want to appreciate constructive criticism from church leaders, from everybody. Let them watukosoe pahali tumefanya makosa. But let us be consistent. If you are offering criticism now, it is good and it is healthy. But we would have expected you to talk that time. Tutigane na icio cia munini wa president atongoria mwe ya kanuni wa kaunti ya Kakamega ni magikitie ritana kuri mucirithania munene Chief Justice Martha Koome wikorwo akigirira na gutwithania ngucanio cia kiama giki na ni kurumirira ngucanio iria ciumirie ndi ya wa kiama giki maya kurumirira mauritu huko kiama giko makinira itulo itiganite mwana uyu wa Kakamega uikaine ta Amina Luta gukorwo akieherio na ritwa riake gukorwo rigicenjanio na 22 kwa tiketi, nikatafutia chama kura kwa tiketi ya KANU na tukapewa, nikapata MCAs wawili, elected MCAs wawili kutoka Mumias West. Sasa nilitakana nipate nomination na nikagazetiwa number 2 kwa list. Aliyegazetiwa number 1 ambaye ni MCA sahi si voter register wa Kakamega, ni voter register wa Marsabit, na hata hayuko kwa register ya IEBC. Kwa hivyo nikaenda kotini, tribunal court, wakanipa order, ndio hii. We are ones, people, you must our ones. Hakuna sisi Polish KANU in this county. Kakamega County hakuna mtu alikuwa Amina na Sumba Cynthia. See, that Cynthia is a worker at the KANU office. Naenda courts zote na ninakuwa nachezewa. Kila nikienda court nachezewa ni kama mchezo. Kila nikienda hii court napelekwa huku, nikienda huku napelekwa huku. Sasa sijui nitapata haki yangu kutoka wapi. Tunataka hii kiti yetu ya Kakamega irudi. Mbona ende Marsabit? Marsabit na Kakamega ziko karibu. Hiyo one seat instead ya kufanya haki wanatuegemezea sisi kama vijana wa Kakamega County. Mimi kama youth representative wa KANU Kakamega County, I will not stop. Koome, wewe ni Chief Justice wa hii Kenya. Wewe ndio mkuu wa sheria. Ninakuomba, my lord,
uingilie hii kesi niweze kupata haki yangu kama mama. Mutongoria wa MOHORO wa mũng'ethanĩro Raila Odinga nĩ agĩthiĩte na mbere na gũkũmithia thirikari ya Kenya Kwanza nĩ kĩrĩa augĩte atĩ nĩ maremetwo gũkorwo makĩgũithia ngarama ya mũtũrĩre. Raila akĩaria arĩ mwena wa Siaya nĩ akiugĩte atĩ na kana nĩ agĩkoretwo agĩũkĩrĩra na njĩra nene na makĩria itanyikana gũthiĩ na mbere akiuga atĩ nĩ magĩkorwo makĩrekereria mũrũgamo wao kiumia gĩũkĩte wona thirikari yaga gũtacũkia Kenya arĩa gũkorwo makĩgũithia ngarama ya mũtũrĩre. Hello. Bei ya mafuta ya petroli. Juzi bwana Churchill ametangaza ati sasa bei ya mafuta itakuwa shilingi 300 kwa lita. Ati kwa sababu ya vita kule na Rais Suluhu wa Tanzania ametangaza na gharama ya bei ya mafuta imerudi chini. Watanzania wamerudisha bei ya mafuta chini na shilingi 30 kwa lita ya Kenya. Unaona hiyo? Soko gani ambaye bwana Churchill ananunua na Watanzania wananunua kwa soko gani? Si soko ni moja. Lakini hiyo ni njama ya kunyanyasa wa Kenya. Hiyo bei ambayo wanauza hiyo mafuta katika kila lita wameweka 30 juu. Each and every liter of oil which they are selling, they are eating 30 shillings. Hiyo ninasema tumefanya uchunguzi na wiki ijayo mtatoboa. Mutumia wa munini wa president Pastor Dorcas umuthini akihubite riri igongona ria kuohithanio kwa hiko 32 cia maabitha a borithi kambini ya borithi mwena wa Embakasi guku Nairobi. Ndumiriri yake Pastor Dorcas ni akigathiriirie hiko na makiria cia maabitha a borithi akiuga ati ni na makiria kuhura thina wa meciria ukikombe maabitha aya ni riboti ile tukiharirio ni mutumia wa Njohi. Now I want to ask you now to kiss the bride kabisa vizuri tu. Sasa tisha two couples na ni igongona riria rikuhumbitwo riri ni mutumia wa munini wa mutongoria wa bururi Pastor Dorcas wa Gachagua. Thutha wa hiki na hikania ya gucenjia mihitwa, Pastor Dorcas Gachagua ni amatarire akimoria marumie ndugu yao na ihiko ciao kuona ati wendo ni wa ma. I urge you to never give up on your marriage, never ever to give up on your family, and never ever give up on hope. Marriage works. Makiria Pastor Dorcas ni atariirie ati ihiko kuri maabitha a borithi ni cia bata kuona ati ni cigitagira family ciao na makiria nginyagia kuhotithia family icio kwigwatira indo riria thina wonekera umwe wa atongoria a family ari muthuri kana mutumia. My sons and my daughters, when you agree to legalize the marriages that you have today, it would not only resolve the issue of legitimacy of your marriage, but it also secures your wife and your children upon an eventuality or unfortunate situation which happens to all of us, and especially in your line of duty. Na kuona ati ihiko nyingi cikoretwo cikigomerwo ni mathina ta njuragano, thina wa meciria hamwe na ukia. Riu Pastor Dorcas ni araniire ati o mwaka igongona o ta riri ni riritabanagio kuri maabitha a borithi aria marirutagira niguo kuhukia kaima na mathina maya kuri maabitha acio na aria kaingi magomagirwo nimo.
We plan to hold uniform weddings annually for those who desire it. Thank you. We wish to intentionally encourage strong and stable families. When love and harmony abound, we shall have fewer cases of mental illnesses, conditions, depression, murder, violence, and suicide among police families. Oho Pastor Dorcas ni atugeire igongona riu kuona ati maabitha a borithi matikoragwo na kanya ga kuhikania kiwatho ni wira uria makoragwo naguo wa gutungatira bururi. Due to the nature of your work again, you are exposed to more life-threatening risks, and sometimes you may pay the ultimate price, life. Some of the servicemen, widows, and children are destitute today. Why? At your recruitment to service, it happens when you are very young, and most of you, on your records, you have put your parents. And that means that your next of kin is your parents. And later, upon getting families, you forget to update the records to capture information about your spouses and children. Maabitha acio a borithi nĩ macokirie ngatho kũrĩ arĩa mamonekanĩire igongona-inĩ rĩu marĩ na gĩkeno kĩingĩ. Naitwa Corporal Irene, huyu ni mzee wangu. Naitwa Dan Cheriot. Tumefurahia siku ya leo, tumefurahia Excellency kutuchangamsha kama sisi officers. So sababu imetuunganisha pamoja na tunashukuru. Andũ-inĩ ha Mũthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Chege wa Wanjohi. Nao maabitha a ũrigitani kaunti-inĩ ya Meru nĩ makĩrutĩte mũkana wa thikũ 21 gũkorwo makĩigamĩro yao thĩ wona thirikari ya kaunti ĩno yake gũkorwo ĩkĩrũmbũiya mathĩna marĩa makoretwo namo kũringana nao thika damaraihu na magĩkorwo makĩhaicia kũrĩ arĩa makoretwo makĩamũkĩra mathomo matete kwagĩrithia ũtungata wao nĩ riboti Maina wa Mũcwe. Buya arutia wagima kuona cheshi ruhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ya Meru tongoretio nĩ mwandĩki wao Brown Shila maiyũirwo nĩ ihoru kumana na makaya ma gũteanagĩrio gũtoĩkaine rĩu makĩrutĩra thirikari cia kaunti mũkana wa thikũ 21 kũigamĩro yao thĩ wona makaya mao magakũrũmbũiywo. We have already served the county governments 21 days notice. If they cannot be able to listen to us, the avenues provided in law that we are supposed to do. We are a labor movement. So the 21 days, if they lapse effective from today, we are going to come back here and we are going to withdraw service. Mukana uyu maugite gukinyanira ona thirikari ya kaunti ino yaga gukinyanĩria mendekithia mao marĩa arĩ nĩ hamwe na nyongerera ya aruti a wĩra mathibitarĩ-inĩ kuona namba ya arĩa marĩho ikinyanĩire na rĩendekithia rĩa rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ thĩ yothe nĩruo WHO. Finally, to employ more public health officers and other healthcare workers to match the WHO. We have the World Health Organization recommended ratios and thresholds so that those who left through by way of natural attrition or retirement are replaced. Makirumira gĩcunjĩ kĩa 28 kĩa ũtungata wa ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ mũingĩ mendekithirie thirikari ĩno gũteanĩria kwamũrwo kwa arigitani rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ ũndũ ũmwe na aheani a motungata ma ũgima wa mwĩrĩ matakinyanĩirie ikĩro cia kwĩhokerwo arwaru a mĩrimũ ĩtiganĩte o ũndũ ũmwe na gũcokia wĩra kwa Mr. Enanga eta mũrũgamĩrĩri wa rũhonge rũrũ. The county government of Meru to put in place a technical advisory team composed of experienced public health officers and technicians to support and guide the transfer process, immediate reversal, and the residing of the skilled transfer. And by saying so, we are guided
by the PHOTC Act, the Public Health Officers and Technicians Act. Ruhonge-inĩ rũrũ rwa ũgima wa mwĩrĩ maugĩte kũrĩ na ataaramu angĩ arĩa megĩrĩire ũgĩ mũingĩ wa kũrigita arwaru na gĩkĩro kĩa igũrũ. Kwa mũhiano, ateithĩrĩria a mandagĩtarĩ ũndũ ũmwe na aheani a ndawa mathibitarĩ-inĩ ĩndĩ matirĩ marabatĩria ikĩro na thengia yao gũkorwo marutĩte wĩra gwa kahinda karaya makĩendekithia rĩu mahĩmbirio ngathĩ ta njĩra ĩmwe ya kũmarũmbũiya. We strongly urge the county government of Meru to consider promoting all deserving healthcare workers. We have PHOs, we have nurses, we have clinical officers, we have farm techs and pharmacists and other healthcare professionals who have been stagnated and have been serving and have not been promoted for years. Naona thirikari ya kaunti ya Meru yaga kũrũmbũiya mendekithia maya magũtebania cira igoti-inĩ marĩ na mwĩhoko nĩ magũthikĩrĩrio nĩ acirithania kuona mateta mao nĩ makwambatĩria ikĩro cia mũndũ nayo ndaĩ ya kwaga kũhingĩrio matanya mao ĩrĩa yagĩte anja gwa kahinda karaihu ĩkĩrĩgĩrĩrwo kũgwatio. Leaders, let us sit down. Let us discuss the issues that are affecting our members, because running away won't help. Ngiribotera Muthingi TV Rekoni Maina wa Mushwe. Solidarity forever, solidarity forever. Ngatho Maina wa Mushwe nĩ tondũ wa riboti ona tũgũkĩhũkatio na thirikari ya kaunti ĩyo nĩ magĩkorwo makĩrora mathĩna ma marigitarĩ kuona atĩ rĩrĩa makĩiga mĩro yao thĩ ũtungata nĩ ũgĩkorwo ũkĩhinyĩrĩria ona makĩria mũingĩ. Riboti kuma kaunti ya Meru nĩ ĩragĩtũhe mweke ningĩ tũgĩkorwo tũgĩikĩria oro hanini gĩkũririkania gĩthiĩ na mbere na kwaranĩria na citu nyenere gũkũra atmu TV no ngĩkĩra kaunti yakwa ya Murugi Murugi job no tũgĩtĩkĩria gĩkorwo gĩkĩria oro hanini tũgathiĩ nyamũ. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩ gũtongana na andũ mĩthemba yothe, anini, akũrũ, akeni na amwe maihoretwo nĩ ihoru. No harĩa yothe gũtirĩ ũtarĩ karũgano gake ka gĩkeno, kĩeha kana matĩna mũndũ anakĩruka. Ta mwana nĩ ndatwĩkire so embarrassed na hau nĩ ndakorirwe no thũ mũingĩ mũno towards my mom. Ndakĩmenya ngoma nake tikĩhĩ. Ndakĩmenya nake ngoma tikĩhĩ. Nĩkĩo niĩ Njeri wa Mwangi tũkĩte na tabarĩra ya rũgano rwaku kagĩa na kamweke ga gũtwĩra marĩa wanagerera na gĩthomo kĩrĩa wathomire kũrĩ macio mothe. Nĩ o Juma thaa 2 cia hwaĩ-inĩ gũkũ kwa Muthingi TV kĩhumo gĩa gũtherema. It's easier, it's bigger, it's better. It's Grand Mega Draw. Cheza na shilingi 50 hadi shilingi 2000 na ushinde mega cash ya 200 million. Isitoshe, kuna mega bonus ya up to 20 million shillings kila Jumatano na Jumamosi. Sio ndoto, unangoja nini? Cheza Lotto, it could be you. Nenda kwa M-Pesa paybill number 777-000. Andika neno Muthingi kama account number. Cheza na kati ya shilingi 50 hadi shilingi 2000 na ushinde sasa. Round hii ni more draws, more cash and big wins na Lotto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. na nĩ twagicokereria Ngai korwo Ngai kunyita ugeni oro ringi twiko tugithii na mbere na maria tugikuharĩirie gũkũ metha-inĩ ya Muthingi TV arĩ mohoro hwainĩ na akĩra tukĩhiũke nginyagia kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua na nĩ atĩ rũhonge rwa Earth Development Authority nĩ rũgĩtie ya
mwena uyu itemini ria gukinyaniria muoroto wa thirikari ugitigirira ati ni yakihanda makiria ma miti bilioni 15 gukinyiria mwaka wa 2023 gukiri uguo ni ikinya riria rikigatheirio na rikahemberio na njira nene ni aikari mwena uyu mwerekera-ini wa muthi wa Jumatatu na uria waikorio ukianirwo ni thirikari ari ta thiguku ya uhandi wa miti. Riboti ya mwandiki Tijeri wa Ndungu. Oriria Kenya meharirie ni undu wa kiumia giukite muthenya wa Jumatatu ari muthenya wa thi ngima kuhanda miti. Honge itiganite cia thirikari na cia andu kiumbe ni meharirie ni undu wa muthi uyu. We are targeting 5,000 and we are going on to plant at Kenyahwe in Tulaga. Ruhonge rwa TADA ni rwotana the River Development Authority ni mambiririe kuhanda mbegu cia miti mugunda-ini wa Rapirian ruini rwa Tasha gicigo-ini bunge kia Kinangop kaunti-ini ya Nyandarua. We are here as TANDA with a very specific mission and commitment on the conservation efforts that the government is undertaking. Kuringana na mwikarigiti wa ruhonge ruru Patricia Gishohi ni onanitie wirutiri wake hari kuhanda miti mari na matanya ma kuhanda miti bilioni 15 bururi-ini wothe ukinyirira mwaka-ini wa 2023. As you are aware, the president has given us a commitment to plant, to grow by the year 2032 15 billion trees. As chairman of TANDA, as family of TANDA, we cover 19 counties. 19 counties from here all the way down to Tana River. No na kuri uguo Gishohi ni atetetie gukuo gwa tiri kuria gucungagiriria tiri uyu kuingira njũĩ-ini na kugiriria gukura kwa miti akahoya arimi matigateme miti mikira-ini ya njũĩ. That you need soil conservation. If you look down, as we are driving this way, you look at the rivers. When you look at the rivers, you see brown. What does that tell you? There is a lot of soil erosion. Farmers, as a community, we have to make sure that every home plant the trees, get trenches so that you don't have soils going down. Kaunti-ini ya Nyandarua murugamiriri munene wa mai na maria maturigiceirie Samuel Wachira ni ahithuritwe nyitaniri wao na honge ingi haria uhandi wa miti gicigo-ini kiu. Augite ati uteithio ucio ni wa bata hari kuhanda miti miena iria irengetwo miti guku matanya ma President William Ruto ma miti mari bilioni 1.5. My name is Samuel Wachira Mugo, CCM Water, Environment, Climate Change and Natural Resources, Nyandarua County. I'm grateful that today we are partnering with TADA. They are known for planning and coordination of the Athi and Tana basins and their neighbors, that is including Nyandarua. And today we have planted trees. We are targeting 5,000 and we are going on to plant at Kenyahwe in Tulaga. Munini wa komishona kaunti-ini ya Nyandarua Rebecca Muruti ni athingatĩtie aikari a kaunti ĩno makorwo makĩonia wĩrutĩri wao harĩ kuhanda mĩtĩ ĩta njĩra ya kũhonokia bũrũri kumana na hathara ya ũgarũrũku wa rĩera. Ni athingatĩtie andũ othe nginya ciana makorwo makĩhanda mĩtĩ ĩta njĩra ya gũtũgĩria marĩa matũrigicĩirie. Ni katika locations zetu zote tunasaidiana na wananchi wetu kupitia machiefs wetu na ma SCCs, na hii imekuwa safari nzuri na tunaona hapa mvua huwa ni nyingi kabisa, kwa hivyo hakuna wakati tunaweza kusema hatupandi miti, na tunaomba wananchi wetu waweze kutushikilia kabisa, wachukue huu mwito wa rais wetu wa kupanda miti kwamba ni mwito ambao utakuja kusaidia generations zetu ambazo zitakazo kuja. Ngiribotera Muthingi TV, njitagwo Njeri wa Ndungu. Tondu wa riboti na rituke nginyagia kaunti-ini ya Naikuru na ndikio hihi kana ukiri wagikorwo ukiuria maria airetu anini kana magikoragwo makigerera riria magikorwo makioha nda cia tene na undu uria wikoretwo ukiri muigo wiruo na makiria kuri aingi guku bururi-ini. Airetu eri kumagia kaunti-ini ya Naikuru ni magituhingukiire kana makiari wa mohoro na maikoro kimuhingo mamwe maria maikoragwo makigerera kana makigerera ihinda riri. Ni riboti iria ya mwanya tukihaririirio mwandikiteti wa Mbui wa Maina. Na kwa airetu anini gukoretwo tano mihuhi kuona mwena wa uyu kumana ni aria maraikarania nao
nao thabari no igatutwara imwe kwa imwe nginya gitura ria free area uria turacemania na Hwistine Otieno uria uratariria ati gutwika muciari ari munini atikoretwo hari hahuthu. Kwa majina naitwa Hwistine Otieno, natoka mtaa wa free area. Hapo mwanzo siku anaweza kusimama mbele ya watu, nilikuwa naogopa, maana vile nilipata mtoto kama niko mdogo niliona kama mimi si mtu wa maana katika hii dunia. Otieno uria wohire ndari na ukuru wa miaka 19 ari o thukuru ugite ati ndari na wiki tiga gutiga mathomo na kwirerera mwana wake ona thengia wa muturire kumurituhira ari o wiki. Nilikuwa shule na vile nilipata mtoto iliweza kunirudisha nyuma kabisa. Ena kigiriko kingi Otieno augite ati nginyagia andu aria metaino nake ni mamutirikire undu uyu ukimurehera kigiriko kia meciria. Nilikuwa na mawazo, niliingia into depression ambapo sikuwa nimetarajia yani naweza pata mtoto wakati huo. Rugano no taruru kuri Lucy Wangari uria onake atigire mathomo make thutha wa kuhanda akiuga giterenge giki kia mutumire eire muno makiria kuona ona aria mari hakuhi nake matiari na tha ona hanini. Jina ni Lucy Wangari, mimi ni mkazi wa free area. I've been really helped. Nakumbuka hadi time ya corona, uko na mtoto, huna job, unakaa kwa nyumba, hamuna food, walikuwa wanatutembelea, wanatuletea food stuff. Rugano ruru rwa airetu aya eri nikionereria kia moritu maria airetu anini mohanda mageragira guku bururi-ini wa Kenya. No na kuri oguo woya uyu wa guthutukanio wahota guthira kaimana kuona gikundi kia Hope in Life Empowerment Center nikiyumiritie kuhena kugwatiria airetu taya musuma wa mwihoko oro hamwe na kumafundithia maundu matiganite ma kumateithia. Ni vizuri tuweze kuempower our young mothers na skills. Kwa hivyo tulipoanza pia tumewatrain vitu kadhaa, kuunda sabuni, kazi ya mkono. Tunajua siku hizi makazi hakuna, makazi imekuwa haba, lakini tukaona kwamba tuwafunze zile skills wanaweza jifanyia na mikono yao. Marina gikaro na andiki ya mohoro Mr. Cosmas Mutua uria ni umwe wa arugamiriri a gikundi giki augite ati tabarira ino iratanya guteithia airetu anini na kumahe mwihoko wa gutura. Kwa majina ni Cosmas Mutua, mkurugenzi Hope in Life. Tuliona kwamba wanapitia changamoto wengi wamepata watoto wakiwa wachanga, wanapitia changamoto si haba, tukaona tuwalete pamoja tuweze kuempower, maana tunapunguza pile inaitwa triple threat. Tabarira ino makiria ma airetu anini 30 kuma na ikuru ya irathiro na ithwiro mateithikite kuona ni maingirire uthondeki wa indo cia uthaka ta bidwa, uthondeka thabuni wa mai uria mendagia na kwigwatira kanyamu mihuko-ini yao. Lucy na Hwistine aria mateithikite mubango-ini uyu augite ati ni umakwamurite hanene ihinda-ini riri garama ya muturire yambatirite. Some skills, tunaweza shona beads, table mats, tunaweza unda sabuni, huwa tunajundia sabuni tunazungusha huko kwa mtaani na at least tuko na source of income. Hope in Life imetufunza mambo mengi sana, imetuempower. Sasa hivi naweza jua kutengeneza sabuni, sikuwa najua hapo mbele. Na siwezi kaa nategemea mtu fulani akuja aje kunisaidia, ati nikuwe naenda kuomba pesa kila siku nisaidia shilingi 20. Sasa kupitia Hope in Life naweza tengeneza sabuni ya miti. Gladys Kamuren uria ni afitha munene wa gender mwena uyu augite ati kuhanda kwa ciana nini kwagirirwo kurorwo na kinyi. Oho akongerera ati thirikari ya kaunti ino no iguthie na mbere na kunyitanira na ikundi ta ici niguo guteithia airetu taya. Kwa majina naitwa Gladys Kamuren na mimi ni afisa mkuu katika wizara ya jinsia, huduma kwa wananchi na ujumlishaji. This is a good example, na kama county tuna support institutions kama hawa. So tukiweza kukumbuka wasichana kama hao wenye wame drop out of school kwa sababu ya teenage pregnancy, na wanaweza kujikimu katika maisha kupitia kwa kazi ya mikono yao. Handu-ini ha Muthingi TV kuma Muhuro wa kaunti ya Nakuru, nie njitagwo Wambui wa Maina. Ni ngatho Wambui wa Maina ni tondu wa riboti iyo njega. Tugitigane na icio tukirongorerie ciegi uthaitiri wa ihoto cia ciana na ni ati icagi iria ikoragwo iria cia gikiro gia thina makiria mwena wa Naivasha ni cikiorotetwo ari ta gitumiro kia kana kia unyamaria orundu mwena wa gari wa
siasa maya yumerethi me bokete hede ya goe kana ya urugari utungata wa ciana gotini na munene akiugite ati mweri uyu wa kanyua hongo ukiheanitwo ta mweri wa guthingata kana wa guthaitira masira ma ciana na maria makomete igotini riri. Naivasha maeneo ambayo kuna kesi hiyo eneo ingine ambayo inaitwa Midhori, Kehoto, Gondi na Buffalo Mall area. Hizo sehemu zote ndio ambazo zinaitwa hotspot. Tunasema prevention is better than cure. Let's prevent. If you and I took the responsibility as a society, we will not even be here talking about judiciary. Children service week, because there will be no children cases where in court. When I hear the statistics, I get extremely sad. We shouldn't talk about 143 criminal cases. Not very interesting. So the judiciary has recognized and seen and become sensitive and recognize the need to prioritize the children matters. Katika statistics ama idadi ya kesi ambazo tuko nazo, tuko na kesi 143 ambazo ziko lower court. Hizo ni za criminal ama kesi za jinai. Tuko pia na kesi 2 ambazo zinahusiana na underage. Under 18 ziko high court. Moja iko review stage, alihukumiwa katika hii lower court, amepeleka high court, na tuko na moja ambayo ni kesi ya high court ya kesi ya murder. Second role, I want to plead of all of us, because we want success at the end of the day, isn't it? The society has 2 roles to play. Safeguard the children as our children, not your child and somebody's child. Tugitigane na icio tukihioke nginyagia kaunti-ini kana mwena wa Baragoina ni ati wagagu ni ugitumukite mwena uyu wa Baragoina ni kurumirira andu 7 gwikorwo makiuragwo kahinda-ini ga kiumia kumwe ni matharika ma itoi mwena uyu ica ikuhe ni riria iragitigire umwe akiuragwo thutha wake gukiruturwo agakaro ini Samuel maikiti ni marathuthuria undu uyu ongerera magikiari na kuri star Professor Kindiki go kimateithĩrĩria kũhũrana na ciĩko ici cia ũhagoku wa ũgitĩri mwena ũyũ. Ni mtu wa potesa 1 week, and it is sad because the people who we are losing, tunapoteza vijana wadogo sana ambao hawastahili kukufa. Population yetu ya Samburu kwanza bado iko kidogo, na tukiendelea kupoteza vijana kama hao saa hii, inamaanisha hata population yetu itaendelea kuwa stunt. Walifu ambao walikuja eneo langu kijiji ambayo inaitwa kijiji Bendera, wakapata kuua kijana mmoja wa chini miaka 35 na kujeruhi mvulana mmoja mwenye chini ya miaka 20 na pia kujeruhi ofisa wetu wa polisi. Walifu walikuja kuvamia area yangu ya Bendera na ni Waturkana, na ni kama watu ambaye estimate ni kama watu 30, ni kama full raid. Na hiyo watu vile wakakuja kufika tu vijana ambao wanaoga, ambaye walikuwa karibu na mbuzi, na wakaua vijana, akaua kijana mmoja ambaye tumekuja sasa kusika kwa hapa, ndio kaburi ndio hii. Kuna kijana mwingine pia alipelekwa hospitali Referral Hospital ambaye ni Mbalalal, na pia kuna askari pia alipelekwa. Hakika tunataka kuambia ofisi ya Kindiki ya kwamba Baragoi mambo sio mzuri. Serikali yetu ambayo tunaipenda sana walikuja wakatoa askari ambao walikuja kutusaidia hapa. Tunaomba serikali ya Kindiki turudishie wao special forces, because tumekuja kuona kwamba ni wao tu ndio wanaweza sana na vita ya hapa.
Igane na icio tukijoke nginyagia mwena wa Pokot ya ithũĩro na nĩ atĩ atongoria mwena wa kana kuma rũgongo rwa bũrũri nĩ magĩthingatĩte mũingĩ mwena ũyũ gũkorwo ũkĩrĩmĩra na kũrũmia thayũ itemi-inĩ rĩa gũtigĩrĩra atĩ nĩ makĩgacĩrithia ona ũthii wa mbere mwena kiumia kĩhĩtũku kuma Pokot kana korirwo makĩthia wabici-inĩ cia DCI mwena wa Naikuru na kũrĩa magĩthiĩte na mbere na gũthingatithia mũingĩ gũkorwo ũkĩrũmia thayũ. Nataka tuseme kwamba hiyo mheshimiwa kwamba si fair. Community wengine wamepewa NPR na wengine hapana. Kama ni kunyang'anya wote ama peana kwa wote. Sisi kaunti ya West Pokot viongozi tunapenda usalama na tunahimiza watu wetu waendelee kuishi vizuri na majirani wao, kwa sababu tukiwa na amani, mambo haya yote ya ukulima, mambo yote ya biashara itaimarika zaidi, kwa sababu majirani wetu ndio watatoa market ama soko kwa vitu vyote ambavyo tunalima ama vitu vyetu vyote ambavyo tunafuga. Kwa hivyo kuna umuhimu sisi tupendane na majirani kutoka Turkana, ikiwa Marakwet, jetu jirani na kadhalika. Watu wanajeshi military walikuwa na present nini wameona katika eneo ya chini hapa hivi. Walieleza mambo ya tiati, hakuna hata barabara, hakuna shule hata kanisa. Alafu baadaye ikakuja challenge moja. Wanajeshi ndio nasema. Kasema kwamba tuna challenge wale neighbors yote wamepewa NPR. Lakini ile Pokot ya tiati hakuna. Hii ya Bandai hakuna. Bas sasa ni tukaona kwamba kumbe kweli watu wameona sisi tumefinya. Pokot yo ĩgiĩ rĩtana rĩa thayũ na makĩria mwena ũcio wa Pokot ya ithũĩro na Turkana nĩyo ĩragĩtũhe mweke twĩkorwo tũgĩikĩria oro hanini ngagĩkũririkania gĩthiĩ na mbere na kwaranĩria na ithuĩ ũndũ ũmwe na gũtwĩrorera nĩ amu gũkũ ngĩkwĩra tũtigũkũheaga iria njambi cũre kana tũtigũkũheaga cia nginyanĩrio no ĩndĩ ngĩkorwo oro hanini gathenge nĩ amu nĩndagĩcokeria mwaka ũrĩa harĩ. Muturire-ini uyu ni gutongana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru, no haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndakimenya ngoma nake tikihii. Ndakimenya nake ngoma tikihii. Nikio nie Njeri wa Mwangi tukite na tafarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Nestled in the quiet and serene neighborhood of Makutano, just 2.8 kilometers from the Tarmac Road lies Alpha Meadows. This is a controlled gated community where you can build your city, home, or purchase for investment purposes. If you are looking for a place to call home, full of peace and quiet, with magnificent views, then Alpha Meadows is that place. To book a plot, call 0723 979797 or visit us on 4th Avenue Towers along 4th Ngong Avenue off Bishop Road. Alpha Meadows is a product of Fusion Estates. Fusion Estates, your land ownership partner.
hata kiri undu ngetiga gwicenjia kirato tugagikira kiarafa na tugagikira jezi tugakiyuka nginyagia kuri haro-ini citu naguo tugagikia kabiro maundu marakerio ngatiana ne ati icigo ta Lego Usonga Ugunja Orodumwe na ni icigo iria cikigwatĩire tigiti wa kurugamirira kaunti ya cia mbĩtĩka-inĩ cia NGCDF kaunti-inĩ ya Gĩthumo kiumia agiokite njamba cia timu ya Ugunja maikorirwo makihota bondo kana na bao 3-1 kuria makakorwo makirugamira kaunti ya cia mbĩtĩka-inĩ cia NGCDF. County. Ulicheza mchezo mzuri for the last 2 days and the best team won. So from here, Your Excellency, the winning teams will be proceeding to Kisumu next week for the regional tournament. Kisumu, Siaya, Homa Bay, Migori, Kisii and Nyamira. So from Thursday, 16th and 17th, next week we'll be having the regional tournaments where all the 6 counties will be participating. So we are hoping that this particular tournament we are marking the 20th anniversary of CDF, and that's why we are holding it. We are doing it for the first time, and we are hoping that next year we'll get still the support that we had from the members of parliament so that we can do this one better. It was a testing ground, but I believe that if we do it next year, we'll achieve much more. Cameroon, there are soccer academies. We should not assume Messi's and Ronaldo's is an accident. We have the talents. From Mark Nani, we discovered these talents when it's too late. Messi was discovered by Barcelona when he was about 12 years old. Pele started playing at about 14 years old. At 17 years old, Pele was playing in the World Cup. With the sports program Mongo, the stadium here and in Miguena, the focus will be how to identify talents as early as possible on Murugi Sports Academies. Tuhiuke nginyagia mbĩtĩka-inĩ cia ligi ya Ngeretha na nĩ atĩ mbĩtĩka ici mũthenya wa rũciũ cigaikorwo igĩikara gĩthemba gĩkĩ kũrĩa timu ya Aston Villa magaikorwo makĩnyita ũgeni timu ya Fulham na timu ya Brighton magaikorwo magĩthaka na timu ya Sheffield United na timu ya Liverpool magaikorwo makĩmenyana na Brentford kĩharo-inĩ kĩa Anfield na timu ya West Ham magaikorwo makĩng'ethanĩra na timu ya Nottingham Forest na timu ya Chelsea magaikorwo magĩthaka na ateteri a gĩkombe gĩkĩ nĩo Manchester City. Timu ya Manchester United nio the Red Devils makiganithia makiringa timu ya Town na bao gaturumo ka maria twagikorwo tugikumathira na tugicokaniriria guku metha-ini ya Muthingi TV mohoro hwaini ngatho cia mwanya muno ona ni gwitihokera wiroreri wa kweru ndumwe na gutwara na ithu o ithaa riu rimwe riragithiko-ini kirira ona nginya ngatho cia mwanya kuri aria maikinyanira mutamburuko wa mohoro maitu no itara kiumira njitikiria ngiko ngithoma kana ngitara ndumiriri cia imwe akindumira kugera mutambo itu wa Facebook mundu wetu tina umi wa thiko gakiuga thika match tunde ngatho cia mwanya muno wa Njohi KE gakiuga pamoja mundu wetu ti Busi kia motogo gakiuga watching na kimundu wetu ti Hambodo host gakiuga ati uragitwamukira ukiri mwena wa Mboseri ngatho cia mwanya muno kuri mundu wetu ti wa Boija no yokimo muhaririria makenyitanira andiki aitu a mohoro kuri guothe makiriuga county ciothe 47 wetumenyithia uria bururi wa Keriuga Orodumwe na mwerekeri wa kwa mundu gwetu Titael Muhuru wa Bisa na ke aizo ke mundu gwetu ti nginya timu yothe ya digital ngatho cia mwanya muno ni wira mwega mwakiri ngai wa aroko gitena wa Jumatatu ngai kwendithĩria utuko mwega riakwa ni Mwangi wa Murugi.